أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة يوسف. نبي الله يوسف كفوا سورة أنكلا سورة هود لا. Mana hanya jira kafo surat Hud ada dikira surah Mina ikira sije. Lena nomor dikira aku ya Rasulullah hingga sije tidak ada aku Hud wa ikhwatuha. Aku Hud nabal mau. Dikira sije. Makama tiba aku aku syawal musayya. Punya menenggar dari masjid. Wadahur bin nasi kullahu. فإن دان لك يوم فلا تسد وميده فهو كله. Angkala surah Mina ikra sije. Amana do surah Yusuf la. Surah Yusuf ada surah Hud la kumin kama. Anga Sheikh Dr. Adam Karambe. Ada ni munasaba yare damna ni majlisi na ya. Wa inshina na qul madinatu kusala khasatan. Anggum tafsiru do ko tara yana naka munasaba di bayna suwar wala ayat ade da ko ko tara do ko ka amin do ala hasabi mana alam fatima akaza alde ando amena yando inshallah ala kambe sawa donc amana ka kam munasaba dan wajhu tarabut bayna surati yusuf wa surati hud tafakkar inshallah ala kan sawabe amin amela do sura min sisa uli suratu Yusuf. Suratu Yusufu adalilu suratu Huduka. Sura mindo aya bebe aya keme ani aya tankele. Ada kafi. Aiwa koi bebe kafi ma. Suratu Yusuf aya bebe aya keme ani aya tankele. Asura dana suratu Huduka munasaba dibe suratu Hud laba ani sura min bela tuwala no de suratu Yusuf munasaba mo ni moche sura min nan klarala nabi machama ka kisa fora ko no de suratu Hud nabi machama ka kisa fora la ko bisri kallage Musa ka kisa fora ko Hud yere ka kisa fora ko Shuaibu ka kisa fora ko Nuhu ka kisa fora kono Ibrahim ka kisa fora kono Salihu fana ka kisa fora kono manto minu temena ono ka nabi mo ka ko kera chodi minu limanira o manto na no le ka nabi mo ye o ko laban kera di minu maso ka limaniya olu laban kera chodi ko di fora suratu Hud kono o kama ba kumbo sura min be daka o ka ke suratu Yusuf ye na leta différence do bani to ni yoche Hud e foli ke nabi mo no kam manto ni yoche nanni kun nabi mo kam manto o kam manto wa ila adin akhahum hudan wa ila samuda akhahum salihan nanni no de wa ila madyana akhahum shu'aiban na yusufu ta tasibla de bali tala ali cira kata mantum no makam hote to kon be cira kata o kam mawri ma na yusufu maci kata manu mawkaka kam mawi atara lamu mawro de chema minu ta kam mawi katla ka ke funangene katla ka ni yahwaya ala ka ci ka to ka dunaya la umma uri ata sibla yore akan nabi mena katla ka ken nabi mai katla kana jamana yara fana maradja ma jamana konna na nabi jati dina jamana bawla no de misra jamana yi akan mara fana ayake kuma ke tashibla kan ka sorona akimana fenfe na akan yana ma konna na bele gele tashibla yore nabi ma fenfe ka kisa fura qur'ana konna na mi ka kisa ka jana be ko de musuye ko ne kama ala ya kretre ka kisa bladamana alikana do kulu chamano de hubiye nabi ma fura yoro mina difference min bani o nyoche ulu chira ka tawde kama uma nale ma chika ta kama uma tumana katlaka ke famai ja alako aleni jamana mara uti dangari ni wana ibise ka tuika ala mgoya la ka jamana mara ku nyumana amu famu
suratu Yusuf la suratu Yusuf abena damina alhamdulillah ni ya famuta wala ni bena na famu majlisu mina ni kene yero droka ki bolo Qur'an tafsiru la ebe se ka ke mufassiri sango sa ebe se ka majlisu la ite fo tafsiru suratu Yusuf ikra mufassiri da te sura fo si fe amena yoro tasibla mu be de sura en konnana kalo yero bela jele be ke ka ke kala kale mana ka hakili to afe akana kera kisa kaji aka kisa kajite ore kama sura in labana ayat kema ani tankile nana ala bina mune fo laqad kana fi qisasihim ibra li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yaday angana kisa in labati de kwa kajide tasibla min ba kurnana anko de fam insha Allah odi yake suratu Yusuf atwa suratu Hud ala kani sababa aywa bismillahir rahmanir rahim barkamana Allah taala to barkama hina tigido la hina kare le tigido alif lam ra surah Yusuf al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim surah Yusuf ma ba abora minna no ya ay ofana ma bay fana bora minna ofana ma bay ofana bora minna ofana ma bay ina Yusuf nabi mo bon ci tewa Yusuf ibn Maza Yaqub ibn Maza Ishaq ibn Man Ibrahim mun ga nabi mo bon so bi wala kirani na kala dane ma ba al-Karim Yusuf ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim Nabi Allah Yusuf Karam sallallahu alaihi wasallam aku ay sayyidina Yusuf ye wa qadbu fi shatr al-jamal ko ala ya son bien chenye clanche ore dira Nabi Allah Yusuf Allah wala namu do dina kono ala ka no ya anye la hara jodo ala ka no ya sayyidina Yusuf ka chenye de biga dina den kile bela jere kakla kan ampa adama ka jenye 35 metres aljana den kile be jenye bi do Allah kakla kan bela jere shike sambi saba ani san saba nabi lai isa bi yele wati na kata sankolo la ni ala ya ka bara jodo ko la bebe ke sambi saba ni saba na dina de kama sai la hara jodo amna do sai na Yusuf suratu Yusuf jigina kadi kirama tasido de kama ulla fora ma be don bawko ni dusu kasi yi soro wal mani hami gele yi soro kiga suratu Yusuf kala ni ya kala hami min kama ko ala ba hanu bi ota muri asira ida ama so ma folo ya ba ya misira de asira jema ka kala ki ta sa korala adira kirama amal husni kira ka dusu kasi sa Sandra duskasi kira sorofu ya tokoda ko amal huzni aka jigla mogo fatura maga ya toro ala ka sura kan suratu Yusuf indi ka kalam bana suratu Yusuf kala gala min bala ala bazili wallahi Allah wala tay asanna wallahi Allahu mallaka Yusufa dikala jikana tige nabila Yusuf ayni bere jele gala kala ka Yusuf masaya takada bismillah dan abibe asura era be sura kema an sura aya kema an aya an kile abibe kafi adaduma wasa masa kafi ne kaman tan kile donc raina min al ulama mamun suratu Yusuf nu jora ala jeli era ka suratu Yusuf kala she kema an shaytan kile nu kala ya kafi ta ya kafi wanda adada aksabiyin kaman tan kile sigoma kaman tan kile wala abibe aksabiyin bahkan fulani kama sabani beli aku ma aksabi kasoro fana bile go fana dorobu fi maza fi nasi fi sama kumta beza maruhuma akata inshallah akan beza wa la Sakamala alif lam ra Allahu a'lam bi muradihi bi zalika wallahi yarhamullahu shaykh al-imam aku surah Yusuf de ko mo ko kenya mo ko Allahu akbar
masih mamin jate dugu kono ka taka ke ngam ko suratu yusuf de ba agala vamos a dar carta firma masuk abadu ke alif lam ra Allahu alam bi muradihi bi zalika tilka ayatul kitabil mubin sakara de laga hikma da sura na bida mai bi maqatil huruf ka ta mun bi ba sura kitabu kuma da ba kono na kuma ta fa ne ba sura kuma ba ako tilka ni sura no ko tusu zalika ni kitabu do tilka ni sura aya bismillah tilka ayatul kitabil mubin ako ni kitabu kitabu min bi na bangin do ne qur'ana yi inna anzalnahu qur'anan arabiyya ala ko ni qur'ana jingin ka arabu kai ala kido ta ba ci naka mau ne ne ma arsalna bi rasulin illa bi lisanin qawli ala ni kidin ka go mi ngala kidin ala bi min da maka na wuta mi ngaka kai abu to to godela ni kira bi boy siya minna abidi aga kida ubi jigo kalela da qur'ana jigina arabu kana ni ne kama ba sai kira yare arabu di ala ko ni kido kidin kimbaci abta mauma abta mauka kane abta bushiya minna ma tuno siya kane mauta kira ga kira arabu doron mare ayara ko de litunzira bihi wa man balagha qur'ana mana ce mama mo ko ka se la hara do ma uja do ri ka da do ri ka qur'ana mama ay qur'ana la ko ka ta se ala ka dan to bela jere dalu bana ika di mana na wal mai kana di mana ay dalu kan ti bolo ala la hara do ala ka be sa bo saka inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Arabanya jika ke Qur'anan kalamfenye Qur'an da Qur'an kalamfen Arabiyan Arabu kalama la'allakum ta'qilun wala sa absaga hakili sura cukup nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas ala ba amina baro nyuma bay din baro so nyuma amina boy sayyida muhammadi awsara mo gore da kirani ne ga sababu nuzuri mbala yahudi wanda tara kirani ne ga ka ku kibara kuka islamin ga kirani ne kafanya na kaka surati yusuf kaka kisa mambu yana nabila yusuf ka kisa kaka ubunya rafa wallahi kira kuma ne aya ka kuma surati yusuf abakala yahudi ko mina shiga maka ga kace da ko yusuf kuma ka wuri bro yahudi ga bora yakuba da yakuba yana da isra'iliyo ko to da kuma na shiga kace da yahudi بما أوحينا إليك هذا القرآن أيوة إنك جاني من القرآن هنا وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا akwai ya abaci akwai ya nufa إني رأيت 11 كوكبا akwai doluta an kele nyo da yaso gonna والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ani kalo nya yo ri buka su gidu da nyen da yaso gonna kwa don ana na kula yaso gonna nabi ma ya bunda dina ne an woro nan da duka yaso gonna kira ko de ko wayo di dinga bo san ko la biene atode ar-ru'ya salihah adama deni sugu nyuma minge mara a aw ru'ya lahu ike minye wal ma mo ya ye kala kali aboto ko ala kambe sa ba ma danga na kula sugu na sugu mi bo ala yo direct ka jara mate ore la sugu aha ube kawatubu no wala aya de ka purga ka abi sugon kono bita mununa akumana nu de kwa dolo nu adama de unde yo asna ga mafuhumu yara ta ka kede ngwa right to home ka ko ma adama de unde ba ka mutum sugon adama de ngwa sugon de dolo tan kele abalma tan kele ne kalo ya faye asna ga dolo boy ka ku yere afamuna mufasiri na kote raitu ho bi shahidin abo dolo ko la nyuru le yosu bi
ala ka be sara ko ulama wi nde fala kalam jayyid mumtaz wajira ga ko una mudatte kun don ba go mun da ko sira من كان يقصر قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قد يا بني يا صدني من بني بايتي مي با ابو تبارك اما ابراهيم كما فا ما يا ابتي من فابي ابراهيم ولا با يا ابراهيم تنتي با بني بايتي تنتي با ada ba ya abati mata fa ya bune ya Ibrahim kafir ya mai da nasa قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك akwai ya ne da igani ka sogo ina kari ibal mawida ويكيدوا لك كيدا wono da wabina da bari tigela da bari dugula إن الشيطان للإنسان عدو مبين fada shaytan ya adam adi juge min bari ne da ya yakub nabi la yakuba alayhi salam nabi man kuna ko chaman kala ako kana sogo ina kare wa go dugula adam adi mana sogo ni manke ibi mo gode la je ko do ba diga sogo la kare ne ma kun ta do la diga sogo la kare na yi fa na ibu go soro da ana hadin to la al-Imam Malik radiyallahu anhu adina sugu odo sugu ko fala da Madina ba fa ko bun sirina bun sirina ko sugu ko don al-Imam Malik sura ka malakal maut de ba malakal maut ni nga ko ya malakal maut kam basya min umri ko malakal maut ko ni shito ibele al-Imam Malik de malakal maut sugu na ka ya malakal maut ko du ko famsa malakal maut ta dugu jaral mam maligo ko ne bara de nya do duru kon te fa so te kana kam to balola malesa le duruwa kalu duruwa sanduruwa ko ne maligi sirana de aka bun sirina fe kata nya fanya ale ne sugon ko ba lai bai sugon kitabo bun sirina ale ka sugun kitabu kai ni sugun kitabu tawja sugun fle sugun ko ka gela doni ne ibi ma jala gela do ta sugun korofo ka soro sugun kalambala doni bala ala sombala foni sabaka faranyon ka otme se ka sugun korofo fala ki so doni na otuma tara ay bun sirina be apone sugura kamelakel mauti enyanyi ni ngon si to jela ko duru apone al Malik sirana bun sirina ko ako maliki ma ako al Maliki ma ko melakel mauti me fi ako kle duru te duru te kalo duru te san duru te kiyanyi na femi na ka ko duru la dan fenta don ala Allah tulu melakel mauti era taro ga da madin do seraw ay fa ordu ne bidam ala ka ko wati sera atado ulu sigelen do dara waxum ga amrihi ya amalun sigelen do ba ala ka ya mari afo ni eru sera ni munun ka nga mine erlena anum bela dele gafe bina dama bala ya dara ba selection ba sikrina bana sikrini abana wala abane akaza donc abo to la sogo aha munun ka nga mine erke la chifi non de appel bina non fait automatiquement on va malakal mauti Allahu akbar hadithul isra rasulullah malakal mauti ako malakal mauti ma ako binni min sura min amba ta kai wala tugo kai kan duru min fo kan duru nabi qur'ana sura ila bana ko inna allaha indahu ilmu sa'a la harajo don la nabi wati dina ko ma kitaba wa yunazzilu al-ghayth kulo magen sa jibi digir do nyuma ma sitaba wa ya'lam ma fil arham fami bi muso den so la den kuna lido wa kuna ngodo mo kata apare o bi nga ten mi so don ka e apare do mi ma jira ko de kuna de wal ma kuna go wa e technology ma so kele ma abina sama wa la Allah harajo ba ta sama
wala la tadri nafsun ma za taksibu ghadan ma ci ta do mi so rasi em mi so rasi na mi so rasi ta do wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut min dudo ma ci ta do mi sa do bolo mi na i bo bi yorami wallahi bi tay ala ko qul law kuntum fi buyutikum لبرز الذين كتب عليهم القتال وفي قراءة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لدار الله. Ini sekarang babi bukan sekarang. Babi bukan sekarang. Ambi tasib belakang wati na musorban nungku majlis ulana bina si katafsirul lame na fatura. Ati bi ay baran ma min shinti ala bi malaka do bla bina siga platina. Aku mi sigi yoron sankolo bi kasi ka jigo rola. Ita setan ya ko ya sankolo bi kasi ko sankolo bi kasi. Ko sama utabiki. Asora ala imanden temene do ka halakili ko fama baka tali musama ko sankolo makasi nunu ka halakili na. Utara sabon ni ko la sankolo bi kasi wa. Ko sankolo bi kasi. Ka bi kasi to di mauti la arbit. Allah. Ala jo ko mi batu ka yoron nati. Usi yɔrɔ min n'o jara bilalen don sankolo bɛ kasi ka ji bɔ a yɔrɔ la. A ye baara ɲuman sigi ni tɛ yen don min ala bɛ mɛlɛkɛw bila u bɛ taa sigi k'a baara ɲɔgɔn kɛ a baraji bɛ se ka dafe la ko lahara jɔ don an ka musokɔrɔba b'a ɲini ala fɛ ala k'a fara jannati firdaus bɛ sigi dɔw kuranna ka kɛ hujjatan laha yawmal qiyamah. وكذلك يجتبيك ربك أقول بينما نبي الله يسوي ما بيكرنجره ويعلمك من تأويل الأحاديث الله بيكلا دنيا من تأويل الأحاديث سوون كورا لا يا سوون كل ده سوون يرى كورا فوق كذا لو كفو سوون يرى كالدي دورو ده كوا سوون كالدي دورو ده سوون فلا من الله وعلى يرى الله بيسوون ينجرا هذا مدينة o sogon abada timina ko foka ta sai lahara jodo ibi shiga har na kara samu ga ba bela gele la kare ka bala ya tazabzab taramble daga sai sogon min bora ala yo ko ka sai bodo ko yi sogon folai sogon flana sogon min go mele ko go iko fana do ulu fana zabzaba bulu tala ulu bi se ki ye sogon na ubi ya mare ni man keli ni yo nyuma min fi ka ke ni mo ke ubi jigu ta ko te wera la ubo fi ulu ka bite ubi yala me o de mele ko fana ni ala ka sugo yo fla di faransi asabana jusugu yera la mele ka do ge ma fi ma da madin kilingile be mele ka muka an kilindi ya wa qarinul malaki allamatul malaki mele ka bi sunna na ala ba ya la dusun ko kuna o bien abin mɔgɔ caman bɔ i b'a kɔlɔsi n'i ka batu kɛ waati sera k'i to sunɔgɔ la a bɛ se nana k'i se mɔni kumaba sama ten n'i ka yɛrɛ sera o de ye alkarinul malaki olu fana sogon dɔ bɛ bɔ o yɔrɔ la sogon dɔ ye jumɛn tugun sogon dɔ bɛ bɔ tuguni mina ro ni min bɔra n'a bɛ taa sanfɛ yarɔ ni fila de bɛ adamaden na sunɔgɔ ni ani saya ni o tuma na o ni saya ni ni sunɔgɔ bɛ tu i la sunɔgɔ ni bɛ taa yaala ala ka masaya kɔnɔ ala ko Allahu yatawaffa al-anfusa ni ka saya waati sera ko ala de bɛ ɲini wallati lam tamut yatawaffa fi manamiha tawaffa bɛ fi fatuli ye dɛ yatawaffa ala yi ti nisɔn min kama k'a baara jɔ i ma ala ko isama ya Isa inni mutawaffi baara min nisɔn min b'i bolo dugukolo ka baara jɔ wara a t'o ka ile ye a b'a fɔra ka taa sanfɛ. Donc ni bɔra a bɛ taa yaala ala ka se kɔnɔ a bɛ fɛnw ye a bɛ sogo ka ye a taara nin yɔrɔ in a taara nin yɔrɔ in nka a taatɔ n'a ni sitana bɛnna dɔrɔn sogo bɛ tiɲɛ ni bɔra n'a ta n'a ni sitana bɛnna sogo bɛ kɛ adagasu i k'a dɔn k'a fɔ o sogo kalitew fana bɛ yen bilidɔfati ilal amzija wal adwa adamaden i bɛ lahalaya yɛrɛ min na. Kɔngɔ b'a tɔ kɔngɔ bɛ ɲini ka maa min faga n'o sogora k'a ye ale bɛ ka dumuni kɛ kɔni an b'a fɔ de ma ko ala amzija ani maa min bɛ yen ni bana b'a la furudimi ninnu ni kɔnɔnabana ninnu n'olu bira tuma bɛɛ i b'a ye i bɛ sogo ka bɔ i bɛ ka bin ka bɔ fɛn sanfɛ i bɛ sogo ka tasuma mana ninnu ye tasumaw ni fɛn ninnu bɛ ka jɛ o ye bana taamasiyɛnw bana bɛ bin na
donc ani sitana sogo o de adu na sitana sogo obieno ni sugara sitana sogo na kana laka ni ala kare nyama min bala di bi ka biso na ni mala kare ki sugara sitana sogo na ibisi na wili ke no ni sugara tuma be ba so ni jatiga de wili ibi daji ti nu ma fa shiya sama ka saraka kana ni na ala ka ba sitana toroma ki da ni dubi jere kana la kare o ya nyama bani to o sitana da so na ni ala kare ko la kira ko al-ru'ya ala janahi at-tayr ma lam yu'abbar ako sugo ako koranin kama sa na ma korofo na doro abibi ya sawa ko la nyaayi ka fo ana alimu ba kemelin salafu mundo asugura sugon jumena asugura ka fo kai du ko bayi bere gede aya fa dai ako bo sile ibita bun sire na fianga sugon korofo lai kata nyenga iba fa ki fa sugura kai du ko bayi bere gede de sira mena be kata kato sira la akaraba akule ni nyondo la ya tete abuka kera jube abu cheno apo ale fare sugura sugon dola apo ale makata bushiri na nyinga madina pale kata flow nyinga de aki fa sugura jube na e ba sugura fa e du ko baji be bi aki fa ni fa du ko baji be mo ti fa ko fa le ya ashamna ka Allahu akbar atara se so ngoro fali kala makani nyefa nyana ako cheno ako baji e doni de ni sugura ka du ko baji de mi aki fa nyogon kuntina bo akile la doni na ka sugon koro fara sira la ina ko ya kan shi maralin da ajiya ga nugu kono ka kono fa to ba fatura de ko isa na na sugona na sugon kana tiga sugon la kare la to da nyana ki sugoro de la ye kubore soro de abo chugore ala kan be sawa ba aywa insha Allah aywa akum bi ana bela soal mami ni ngalike ala ay bayra majlis surat di insha Allah bismillah alkaza dumara ko bani ngalike majlis la fana majlis ma tara ba baye sa chama ngodo men sa sita kan bo fuga dugula fo bela so kana ya do ke ara gala ka kay aljanna sarai amin alquran barka ala ka dala ana ka majlis bi sigi dum na ala ko do jira Allah ya rabbal alamin Sulaiman وكذلك يستبيك ربك أقول ما يمدي كرنجرة ويعلمك من تأويل الأحاديث الله بكي لدنيا من تأويل الأحاديث سكون قرلا ويتم نعمته عليك الله بك نعمة ميكا وين بني ما يعي وعلى آل يعقوب أباتي ما يعقوب الدمكا كما أتمها على أبويك إن فياتي ما يبني بافلك أن تؤمنا من قبل تكون من ينوي إبراهيم لإسحاقي إن ربك عليم حكيم الله يدني مسايا الله يدني مسايا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين الله مكبوكم يوسف نابل مويه بيجي نالكلو يا مامون ترى كراي نيغا نبي الله يوسف كسالا الله كما اكيسا اكبوكو باروكو توفلده لما لم يقول كما أتمها على الجدين atofo قران نبي موكاي ولكو ابو ملة ابيكم ابراهيم ikran no moke de abu ka fakambe fa otibashi afamunawa أنت تسمى حفيد آدم نقول لك يا ابن آدم آدم ليس بأب لنا إنما هو جد لنا هكذا أبو البشر نقول يا بني آدم هكذا الأصل أن يقال يا حفيدي بني آدم يا حفيدي آدم وقال أبو جد والجد أبو فاهم؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أنا بقول يوسف نابل مكة ويبني أمين يقول كلام فايكة تمام كله ونحن عصبة أم دي جماعة جماعة يا يعقوب مسوناني ده كبابو نبي الله يعقوب مسوناني ده كبابو otumana Yusuf ni mimi balano ibini amini jengu ulu bonzon ku kada ay ko sabe wa abo to godela nga balma nunu ulu balma jubiya de taka nabillahi Yusuf segare
Afuka ta sai lahara jodo ma balma duga ti bam abo su gode la Yusuf ya balma la mara chugo mina sharia ba gini fe yere ki balma marate no kai kana ta dir saratu la ba abo su gode ala ka me sawaba bismillah inna abana nabi dalalin mubin aw nana ko kam fa la fi dalalin kabi filila fili jumene ko do kafira fili ko dede dalalin min ko do Yusuf kamu fili ba jade ko do mubinun min bangine اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا nana musago tolo Yusufa kayi nabila Yusuf ko ga fa aw itrahuhu ardan wal mukatakiru du ko yoro jando fe no kera yakuba ni ana aba fa Yusuf kanu anya bala ana Yusuf tunu يخلق لكم وجه أبيكم no kera aw fa yakhulu lakum wa afa nya rabina namura aw doranye ni ana Yusuf kanu Yusuf de lake na atunna kaba wal masara jabu ya beti munu fe na kulu fe abo chorela ala ka be sawa وتكونوا من بعده قوما صالحين kono kera amna ken nyeli kala we nin ko fe ko fu shari do re biya fa sere kiti do re bi ni yoro na ya insha Allah wala kiti jumai bisu ga mo ko yemin fo ko amna ko dubu ke ika ko don ka ko ni ko duwe ka klaka ko mina tubi ko yala ala bi ka tubi mina wa dum de ko kamina ko duwe de ke am tay su ka ko ba ko na ko min baadi qauman صالحين am na gani man kala o tubi ala ba na tubi mina yala muhammadu mandem ni mami ye o bara ke yala ka tubi mina wa ka tubi mina darul fatwa amma bla yo ba ngai da ka tai amma ba ka tubi mina tubi shuru shartu da tubi ka doko ne ko juye ka take ka kila ka ko fe mun tubi yale ka tubi bi nawa amma da ka tubi ba ka tubi wala sesa tubi bona da tubi lendo malam do kala an tayi mo do sa shi da Allah bismillah wa alaikum salam ayo na ni bani an nan ya kan daga ko sauti oho na kin daga na buka mun ko ko ai sisa eti chene go tunzur Islamiyya sharia makurata an bolo an yana sɔrɔ kira kuma naka mo nana Qur'ana ko donc an b'a lakari de n'a lakarila o tuma na sisan n'a ma lakari mɔgɔ dɔ fana bɛ yen a b'ale kɔnɔ ale kojugu min kɛ ka sɔrɔ ale b'a dɔn ale yɛrɛ tɛ tuuli ka bɔ a la parce que ala t'ale ka tuuli a b'o tigi kan na a faamuna wa an ka laɲini de y'o ye maa min bi a ye kojugu kɛ ka dɔn a b'a dɔn k'a fɔ nin kojugu ye ne y'a kɛ a bɛ taa mɔgɔ labɛn maa minnu bɛ yen n'u tɛ fɛn kalama den na u bɛ n'a fɔ ko ka kojugu dɔn k'a kɛ ko ala ti yafa i ma i y'o sɛbɛnnen min i bɛ nin yɛrɛ dɔ jahanama kɔnɔ wa i y'o ye diinɛ gafe jumɛn na naam wallahi ai sharia don bariya na'am ko buso da ko kale ake haramu so to bana mana kaya wallahi ko karamo da tarafo ko kawa tira ga alamu ba samulunga ba mi fẹ́ nínú fọ ní ẹ̀yà mi kó nù kí tú dé bá lápá àti kó mi gà fọ́ ọmọbíkà mọ̀kọ́ oṣù kàkẹ́ kí ká takojú kẹ á ní àṣẹ ní sọ̀rọ̀ yẹn náà ní kí bá lè kó mi bọ́ra máa mi dá kó yẹ mọ̀kọ́ oṣù kàkẹ́ kojú ká àkọ́bí ká gẹ́ fọ́ kàtà jọ ala yẹrẹ la dẹ. ọ̀nkẹ́ alákàkùn ọ̀rẹ́ lò kàfà kà kẹ́rẹ́ wò ọ̀n tà tẹ́ kà dọ́ kó ní kojú kà kẹ́ ibi tú bí kà bọ́ ala bí kà tóbi mi na ala bí tóbi masai. Tubi sharti min tubi la
Muhammadu Mandela ka ko iga flapew olo ishamsu min magribiha ni kile bora kile ni gando no tulu bona da tulu ne tulu wal ma yangara saya kuna kaba ido na saya segara la tulu ti ni flade mi tulu ba iba ke bi sini mi tulu ga boala ala bi ka tulu mi ne o tugo mi je bu kile fla do o bu kile bla sa ko du ka tulu ni segara bu kule ngile ka ko du ke bu kila segara ala mi tulu ga tayma ala ba bi ka tulu mi hali shi yake mai mutum da ta'ala daga tudu kala da tudu masaya ko ana tawwa kala da tudu masaya ni ma ko ala ti ya fama wal ma ala ta ka tudu na tige ala ya flashita kika flashi anya kisame kedo doni ba ay ko dugu kala do ya so ko dugu la ba ka sa ko kana ko dugu de ni na ni mai de akon tayo ko maraka dondola ay karamo kay tara so ko dula ka dula karamo ka na ka dulu bo da ka ne ma kan arda ya ko gara ko du kare ako ay ni ko ta de so ko ama kalobo karamo kay je ko akabu bola am ako anne te ko dula ko apala siya ala wa wiji kiramin biya doka nya fanya na to kana ga ya wa dulu kan me fatara le ala ka plashina ako ya fa ya le ala ka ya amman kan ko abu wajin da kai ko duda bla na la ti afima ko ala ya plashi ko ne ala ya fara ko du kele ma ko ka ma kan ba ne ma do jani ma ala de ya fa masai suosu abinci kana gidan sangolo falala akojoni akoju ke bi kile baina nga ya fi masina ni dugu jara abi bolo fanaja joni akoju ke sura nga ya fu makilena ala de ya fa masai ala kana dulu ya amin ala kana dulu ya amin wa alaikum assalam kamara fa muna sawa to hana tate subila ko sabe ako sisa oni tu ni ayala na ko sabe ni tubira ni ko juga ka tubi ala bi ka ko jugu ka juma nu yala maka ka barayu yo abi ulai ka yubadilullahu sayyi'atihim hasanat ko ana yala ala ko juma nu bela jere yala maka ka barayu otmana wa ko ni mamin torasa ka to ka juma ne kesa kita ka juma ke wala sa tika baraji bi kaya anu min bola adamade hijabu da bi na alace jurumu hakela malam yujawiz ni mo tame ni o hakete me doro abke kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun ala de fega turibule wallahi ka kuju adamade ne kuju kele na tomi ne ke duskuna ne da wara ka tomi ne begala ni duskun da tugura do na ala bi do ni ka duskun je ti dimana bi ma kuna moya bina kujugu fo fe ke judo ka bela abe kuna ngoya se mama de o kele fla ka so idi ka so to gene waye tulu bona da tugelo ibi to la dore bi kujugu ka yani ka tugala bi ni ka trai sara kuna ngoya ka anan ko lo side ka ye ka do adaba de Allahu ala bi do adama de na dusunche inna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi ala bi ni dusunche ni ki bitu ba ti so ti yo Nkera ni asam sana sera tu di Roma Dr. Adam Karambe ke to kalande ala Egypt u kalanga nyono kumbie no akumu kurana de fara ka ga tiwi saya bana na mena wati mena wula ka bi sela kunte ka selo na ka bi sela bi ra ka bi ala mason fi ko ka selo ko ka saka saya ma yoko ye sawa ha botu go de na
mena mana dia bala bi selu kunu no gara wayo ko plana furulla ala ka mesa wa mata bismillah ka do ko ni ko juye ka ke ka tla ka tubi ala di ka tubi ne ala ba yoro fere bala ko nga fo amma da fatwa la ko ko block la isle bi ko ro ke gibina tubi sari ka tubi sabi ta jani na o de photo fle o anyo de phone e ka anyo ko so ba ke amo de no fe o me ko jude do abi kala de o ona bi kala sisa na solution le nyinana o de mo ba tubi ala ko to madan du soro ko ala ka besa ba madan mo ka ni ma ga fu segera madan segera ne ka fole kele ne ka fami mo gona ko de shetan wallahi mutro ko de fami mo gona ko de shetan fana ka bo ana ka kabila me ala na na munke shetan ne ko juga abu ko de ko ri dala abaka karanga de ba ibi ko jugu munu ke abaka karanga de ka ke karanga ka ke etaji ka do ala ko una ya ke etaji ka ke karanga ka ke etaji baye tumamna ko ale ala ka hina bisinga na jomma killing to be ka etaji abara de mi karaka bi ala de se masai nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ila fa nga jono mamna nu jigi tigara fada ala de ya fa masai ala de hina masai nu jamana fana wa anna asabi huwa al-asabul alim qala kana gabade la gabaju kuma ide ko fana fu ka fa Suleiman ame min fo mo ni na sa ka kuma na fo mo ka fa tu yere mu wodi tu de do ya kala ko ko tu de fishini bi sika ka ko tu de fishini bi tu bi est-ce que na sika ka wa tu bi tu ko no ma fo mo ko fa ne ala nyala ma mi de ma aba mo ya o ti o ka sika tu bi no de nala ya bi sika tu bi abanga kitabu kono ka fo wali tawbati shurutu en nada ma ma fata abatu wa niyyatu Allah ya wuri na sambi fulu de ka fela ko absuru afu kinga tu bi munena est-ce que on a dafa ila wa mal bi ma ga wo sahih donc aywa inshallah ala kan inshallah be ni fora an sama yini ala kan ni rodi shitana ma ga barawla amin be shitana ka bara de sino masita do ikalla jeli be dafa tumamna ka tuka pluge tubila kadi adama de sharia ya dalaka ibi mine ibi de kasula sini ibi tla ka sidu kutuka sharia la rufa ma ko recidivist mami des to ka siga ka kutuka ni mine na sharia la wi mine shuenina il ka jema kana kalo fla dra ka shueni wore ke de kotu e ka nyana ta do boya de akara ko be kulo ngara sharia la o ya adama de sharia o monte e ka ta alata monte femi redulendo ishila ita do bina na batu mbya wana ayafutu na bi akhdarina wala yahillu lahu an yu'akhkhira tawba wala yaqula hatta yahdi lillah fa innahu la'ala shaqa'a wa tursil basira wal khizlan daga ga krito ala shitana kijalindo ala dono ala utara kuma na ka qur'ana hal ala dono ala salam bago shitana be klon kola ba be ta ko ron ma kutu yoro do badi ka fuko karamo ke flene e ba mere ka fuko shitana be klon kala shitana be klon e bi sen na tuwa be ka klon e karamo ke la tede be fli mana fli la do sar'ana ma yatu sar'ana ma yatu ikane ayen lage ala ba futu sari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كون يودا كالجنا سودو ني الجنا سومي ناو يودا ngake يودا kakeni de kama kat الجنا سومي ni abina الجنا سومي ni commentaire ke amesoro katanga lengini so aye la bana الجنا سومي ala commentaire kanya akwa commentaire fleng akwa largeur Ibrahim abina do aljina mi kono ala ka no ambe amin akwa la rejeru ka be tabe muma ardu has samawati wal ard
sangolo bi wolonwula ani dugukolo wolonwula ma kelen ka aljinɛ ko ale réserve dɔw de ma kuma tɛ longueur ma an ko ala y'o labɛn jɔn ye a ko wa iddat lil muttaqin a ko n y'a labɛn ala y'an siranɲɛw de faman humul muttaquna ya rab jɔn minnu de ala y'an siranbaa ye ala bɛna jaabi sisan a ko cogo di الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أن جنبلي والله يحب المحسنين أوان جنبلي أبو الذين إذا فعلوا فاحشة هذا هو بيت القصيدة أمين نوفي متقون لبما قلتنا على فسيسة وبايرا يقول جاء الممير هل نكرا الجماعة يبسك الجماعة يسوع مركز جماعة هل نكرم مفسرين بسكة فيه هل نكرم فين شتنا بسكة كلوكينا على ما كان كمقوم نوم بتقول على أسرع وافين أقول ما منو بكرة نفول النفقتي نغيا واتي على جريا واتي ما منو فرقته بديم كون وطلع يفهم قوما فلا يبين ما كرهوا كذا أمو ما كنا جبلني الجرين لا دلنا نلوي أقوى الذين إذا فعلوا فاحشة وعلى سلام بقى منو كوبتو كوكلوك جالا سلام بقى بيكملوك يعني أين نقول جرانا أو ظلموا أنفسهم نو يركون تيوبهم ذكروا الله وحكي بيتك على الله نو حكي بيتك على الله فاستغفروا لذنوبهم وبين على فقالك يفوق ومن يغفر الذنوب إلا الله جنب يجوم يفنابر على الله donc nindi ala yasraba ka juri na ala ya bishitana ni rosoina ikasiri sarana bisi yoroni be no sabi plunge kalande na chugo na plunge karamu la abi plunge almami na chugo na plunge fana ko to almam ko mo lati kanato ibe plunge ina hukumu bi marabu alala ne tubi ne tubi ala ka hafi madam أيوة شكرا دكتور آدم كرامبي قال قائل منهم أنا نقول لك اقتلوا يوسف وألقوه بسم الله وألقوه في غيابات الجب أقفني في غيابات الجب قال قائل منهم قال قائل منهم أمسي فقط إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أنا بقول يوسف أنا بالمكان بنيامين ولكذا فايك كماونغا ونحن أصبح أقصى كانوا لي إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا una taranyo yele ka baka fambe Yusuf ko ka jugo tsaw be na minka kam Yusuf amba faga walma amba kerungu ko yo jandola يخلو لكم وجه أبيكم o gara aw fanya rabbil amula aw yara doronyo ko na mun ya Yusuf kana nya bala de danya kala anya ba aw mun na ba aw ka وتكونوا من بعده قوما o صالحين gara ba kan man kala yin ko be قال قائل منهم kuma foba do na fula sa do na fula لا تقتلوا يوسف akana Yusuf akana faga de وألقوه في غيابات الجب anga kerun kolon dumayoro do kono يلتقطه بعض السيارة no kera kama dendo bi olubina tomo ya ne ke ko Qur'ana ko ko lugha til arabia arabana sayarati jumi oda do mo olubia ka Qur'ana ta iyara makai ba ko ba bido jana ko abo subhana Allah kan be sawa ko mo bismillah إن كنتم فاعلين na so ay wale ke ba wele قالوا يا أبانا una na o be na ka sa ko do bina Yusuf bina nyimu fa be se santa ta e plan ke mo dara ya ko no ko ya onfa ما لك لا تأمنا على يوسف mun be ma ite da on na Yusuf gola وإنا له ko لناصحون am man ko na ja Yusuf ye dem sem be ta ku ke so Yusuf ka bo ikoro o da blasa أرسله معنا غدا يرتعي ويلعب o sini Yusuf labla an no fe yarta'i abda dende nike abda daba musenu dende o yalla aba ku ngai fara dem sem to ka وإنا له لحافظون amba tagade ya sawa o fala lo ko nasibu na plano ko hafizu ya sawa
قال إني لا يحزنني يعقوب كما كان يحزنه أن تذهبوا به أكتاني يوسفي وأخاف أن يأكل الذئب. أي يحزنني ذهابكم كتاني مصدر معول على أكتاني يوسفي ابنه يحزنني بسم الله. وأخاف أن يأكله الذئب. أبونا بسنا سربو كان يوسف دعاء ينني وأنتم عنه غافلون. دعاء ينني باكورة بسنا سربو كان دعاء دعورو أيوة يرتعي آية لا بس يرتعي ولا ويلعب جيد صح بارك الله فيك جواب طلب شكرا بعدين أرسله يرتع أرسله يرتع فعل الطلب وجواب الطلب أيوة ثم هو يلعب ويلعب هكذا جواب الطلب. قالوا لئن أكله الذئب. جواب عليك كسرين عليه يرتعي يرى محسود به لا ليس عليه كسرة دي ولا كسرة ليس بنفس الآية. أيوة هكذا يرتعي أو يرتع ولا يرتع ولا فنادق يرتع بالسكون ولا بسكون نتعرف يرتع ala kan be sababu hakaza قالوا لئن أكله الذئب. ko ni surugo yusufu du ونحن عصبة ka on jaga kulu pato yi إنا إذا ma لخاسرون. onye ma bone no yi فلما ذهبوا به ya sawa utma mamna usanin nabillahi yusufu yasa fa yusufu du ma wesira da buka ta kuma ko ولما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. ala ko na nu ta ni yusufu ye weti kan kaya kala ka fini kolon dumba kono وأوهينا إليه ala wa yu kala ba ni wa yu ta nabillahi yusufu ma لتنبئنهم بأمرهم هذا. ala jibril ka ta ko yusufu ye fa ka fa ye ko wallahi ka kana joro ka kana so ako domina dona e yusufu bina ka kabale ko ka kala ka mun kibariani la tunabbi'annahum la tunabbi'ahum wallahi la tunabbi'annahum bina mun kibariya bi amrihim hada wa kanin ko nyina وهم لا يشعرون. do ya so mun ta do ke yusufu ti so na yi baba وجاءوا آباهم عشاء يبكون. jawabarun mun barana nu fama isha an la janwati ya bukono buka kashi usegara kana ugo sina barama ga chigo utara ma joga yusuf di kolon kono de yo ma da la ba digina e kata bla para do san ga ski para do san ka kolon kono ma ni ka fa u era ko te ibo de bronca ma fili de ma tunde u era ko to kubna bla position min ba ba ti sa ta ma de do bina ta ta to yo fa kali bo ko ana do kolon kono na ya do kolon kono ta ma de do bina u ba ta ta donc o de la waji la ka ko ma joga yusuf di kolon kono u digina de kata si para do san ta ma de do nana ulu e ko juru digin do ya do ulu ya sama ma yusuf ko ni ne bala وجاءوا أباهم عشاء يبكون. unana ufa unana yakuba fe ngula fe ko be kakasi قالوا يا أبانا ko baba sa ya unfa إنا ذهبنا نستبق am tara kami buli kata nyon dange وتركنا يوسف عند متاعنا ay nabi la yusuf to ya na minon koro فأكله الذئب. ba kala bu mai do bi do no kerala ni do yo no koro ken eda qur'ana kala to ka joro do la ka haram ni yoro ba wa tarakna yusuf inda mataina ni joro koro jumai yusuf ya minon joro bi qur'ana na ka kala kata ijo le ayoro la ka haram ni abugo mun ko fa wayo ni musul ni joro wa haram ni ko mo ne biseli bo aba watarakna yusufa inda mataina fa akala ay yusufu tirana minon koro surbu ya ku وما أنت بمؤمن لنا والله ازد auna fiyo ولو كنا صادقين. Allah so auna fiyo no jama ti cheki dawo ga gara ayo baba Yusuf fa kali sun kata
asuru moifo ya ko so be donc balbo tarana sene masaka na galmora tiga mite su au kamla ko ka kara ka fole kala ka fole kari ka fole ko yeso ko ko be plan ko nyala no ngolo ya ko ka kuma ibra so wala ko ka plan wala ya ko ka bisara so ko ni nyede ko abate to ko disa ko amna am ta ma fa ya ka srana ni yeso ko ni o gere akali ka fole to mana ye daba mi sendo mena ko fa ko juri ke isuka kinina katana ko ba ko suru ya bal masa du da kashi ba ko la o da ko lo ya ba do ko ya suru ya dum ba kare ka fole leman wajahu ala kamisihi bitam min kazi wala wajahu ala kamisihi unyana ko kedra wajahu ala kamisihi bidamin unana sena isuka sibisi lo kimin fumbakana ye joli kala kasibin joli ngalo glale qala bal sawwalat lakum anfusukum amra ye joli dawa da fa ko suluku ye yusufu du yakuba ye finin koranta kala ka joli ala ko ma arhama hazazi ko fo ye tinna ka den suluku bi kan den du ga ba ko hala ga fini kele yorani ma fara wishila onyina no yin ko ko ga wo yorana do ya do ko shide ga do ko bise na de bismillah fasabrun jamilun yakuba ko sabali nyuma sabri odene yakuba ka sabali even ta dugu de faraka fa sabrun jamil sabali nyuma sabri odene yakuba ka sabali wallahu almusta'an ala ma tasifun ayatan sege ayanda do yusufu ismul azam wallahu almusta'an ala ma tasifun allahumma ij'alna mimman yusaf bima lam kathir wa ma'ali kan korota kama jingwe wallahu almusta'an ko de memi nyina ala de fe ala ma tasifuna abuka mankutu min fo ala la mumi surati yusuf la ni sera ni yora da mi go yere kala ki son wari chaman ala ki son daraja chamana nya do ko yoro do ayatan shegina o adada hayyin yana ma masa surati yusuf tan shegina ga bi de go yere sura in kala to angata وجاء السيارة kama den do na rasa فأرسلوا واردهم ñu ga ji bola uyochi فأدلى دلوه aga juru flen jigin kolon kono قال يا بشرى هذا غلام yusugi yiblo ka jurula o ya sama duka sama na rai ni ga girin sai na da asna ga bodora ko bushra ya kan ta ni sodiya haza gulam ne ce musani ne war saraka ba وأسروه بضاعة wa sarru yajilo bid'atan ka ke marsandisi والله عليم بما يعملون an itirata fa alai tuni masayo buga barami kede wa sarruhu bid'atan ibi pam wallahu alimun fa ibi pam ko na itiradu don fa wa sarruhu maza bid'atan wa sharuhu bi samanin bakhs ne jumlatul i'tiradiyya de ni ko fo ibo black raka Allah jumlatul i'tiradiyya e jour dilo ya do kake marsandisi kakla ka fili bisamanin baksin soma jashilena darahima ma'duda wal misem min tati dolendo wa kanu fihi min az-zaid وكانوا فيه من zera الزمن bana wari na fase wari na mama sala buka do lu fe e fento moni atigina yatina yi ana do so ka mene doro ana terdi abana wuri ko ko wallahu alimun bima ya'maluna alayhi wa sallam min ba'd وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته mami ye nabila yusuf sanu Egypti masake Egypti minister dodo ale na na fa furu muso isa أكرمه مثواه apa yusuf aya shi doro gonye ya sawa akrimi مثواه akrimi o kesa ala zalika mi place rengini baradala na abikani ninde akrimi مثواه bawa ya sura ka akrimi maswahu shabiullah ala kan beta عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا atobe ala bina auna fa au natakhizahu walada wal mamba bina ka gedini وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ala ko wallahi ni ya sabe tadi muhammad abi do rasul akrimi maswahu atibilu كم sabiin
insya Allah bagi kuna ada dulu akhirnya maswahu ala kabe sawo biurum dole وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ala ka bonye ma anya sai Yusuf ma dugolo ka وليعلمه من تأويل الأحاديث amma ka Allah ga don ya sugon korola والله غالب على أمره ala ne ya alabu masaya ga koyela ولكن أكثر الناس لا يعلمون na ma so ta man biyo luto don de ولما بلغ أشده kuma na Yusuf kera asira gera man masa آتيناه حكما kana وعلما kamale koro ya ala ka nya so ko don na hukman anya so kiti da wa ilman an doni hunaka al farq bayna al hukmi wal hikma hukman wa kiti hikmatan wa kodoi di tafsir la mo wasa ko sa yake ne rabana atinahu hukman anya so kiti da wa ilman an kodon kazalika najzi وكذلك نجزي المحسنين alaga bonyo ma mun man kala sarani to goyela وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ويوسف مسومين كسبنا مسني يوسف ني يوسف يركون في كاكا على نفسه يوسف وغلقت الأبواب ai sai ko ya foto ko mina faduna ni yusuf ye gata ko blomolom la abela jeren sobo wa khallaqatil abwab hunaka farqun bayna khallaka wa akhlaqa akhlaqa ya da tugute akhlaqa halati yo yo ala wazni fa'ala aye sukun bela jeren sobo ka wa ka bela jeren sobo nabillahi yusuf dala ala ga ngo ko wala ma balaga shuddahu asra akara nangeni dafale aka chayero dafara ani ni muso chanyi man sokono kadda to gadala ka dobele jeni soga soga klem da kara ko jodi وقالت هيت لك hayta laka nitara abela jeni hayta laka binya shimaya akbil alayya قال معاذ الله مفعول مطلق لفعل الموصوف تقدير اعوذ بالله ما اذى اكو معاذ الله نبي تمنينا على بالك انتشي إنه ربي أحسن مثواي انه ربي الضمير يرجع الى اقرب المسؤول من كتاب انه ربي مسمي نيتانا نافنك انه ربي تك على دون نتيجه احسن مثواي ale de jinne di yoro ne kan boko ba ko na kan boko de du yalo e tafsiru kele sahih on ne mam ya kene tafsiru fulana injuma e innahu rabbi ne ka patron muso de innahu rabbi ne ka patron do de odo luku ba fu ka patron ma ko rabbul kira do ko kira na le kira ba na rabbu ko kan na fo bali ya sayyidi na kunti ana rabbu ko isu nun tile ba fi ka patron ma ya ram an wakile Muhammadu Mande wa amba fada ya sigiti an sai rabu fo akwai innahu rabbi akwai ka patron do patron innahu rabbi ahsana maswaya kan jiga ka sogon patron kan ta kan jiga ka sogon ne ka kila ka ke fitiri wale ka karaka ka patron jamfa musola ya mama ya ka ala amma bela gidan tashi Allah ko sai da ikere da tashi bayiri yo kan mana amba ko kabande wi kalande caman ta shena jatigi munun ya numa ko jiga alakama numa dangaru de wono bi dangaru muso Allahu akbar ay saban ya ambo ko wele innahu rabbi akrama maswaya akwai ga patron do ahsana maswaya ni sigoro bonye manganga dangara ga mogola manganga ko be bi na ga fitiri wale aha إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها ولقد همت به tafsiru cewa ma ta man biyo ce nake ni yana ibanga dina tafsiru yara laje ibta sebenan sarala in ala ni israiliya donanga tafsiru ana dina kitabu kono ubi korofo ni yoro ina ka bo hakilima wala kada hammat bihi arabo cewa muso ye hamina ni nabilahi yusuf ya se ka salema tuko mina ka ponyo ya ba amna mimi na daka maba afamuna kwa sababu wakele amna mimi na nasisa o aya nunu uludu faranyo ka de ka sola ka fo takdimun wa ta'khir takdimun
ala ko jogori ibi boli ibi pam flana ibi wahama bi abi bawguna لولا أن رأى برهان ko wallahi na maga nabillahi yusufu ay ala ka dalu bangine ye la hama biha ko wallahi ka ko mena hamini musoyi docteur ay ma habib lew ay ma bano wala ka hammat bihi laula an ra'a burhana rabbih la hamma biha ko wallahi na maga ala ala dalu bangine jira nabillahi yusuf la ko so ka fara ko mena hamini musoyi est ce que hamina wa ko min kuma ni ngai mena ko wala ko kuma nabi ibena wa ibana tafsiru la de dine tafsiru ba se ba bono kai ni boyoro be ko jibril naga akori tenno ko wala hina hamamta bima hamamta hali do bi ko iminir do bi ikumini re kuma ta kan ngai nyeno no ko abala tuguni wala yawma jalasta baina fakhziha hali dum ni isigira muso woro franche ni nyonche ni mi ka fa nabila yusuf ma ba dina ga fa kono aba kono tuguni wala hina halalta sirwala enyina na hali tuma mi yekurisi bo ni kan fa nabi mama wa ala ka tanambe mi nabi mama ma'sumin ala ya rakote na le ya ka gido jira kirala yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada akali bitana ni meleko de do bi kolas nabi mom se ko du be fi donc aduna na gafo kono sababu wala jumena israiliya otumana at-tafsir as-sahih tafsir ana israiliya mun ko kana sonu mun kam ne da duk na goya se mo ko nabi mom al-anbiya ni be fan kele fa nabi mom ya fa nabi mom be nabi mom kele marule nabi mom be la jele lebule ora na kira mo sallallahu alaihi wasallam ko fala yaqulu ahad anni afdal min yunus ibn matta ako mashikana fo ikanyana mako na fika sani nabillahi yunus ai kila yako la tukhayyiruni baina al-anbiya akana nafsa nabi man tawgane kila ya fa hadisa to akana nafsa nabi man tawga na bado kila kafsa nabi man tawye na kala yine jume ta fo bi kila fa nabi man tawga ala sabili tanaqqus li nabiyyin akhar nabi ko ke on nabi man dogal de kama la yajuzu hadha wa tiba islam sharia da ka tiga bonya ka fa kafsa nabi man toyti nabi man wara dogali ito nyini o benendo ala ka mesa amin baba ni mo mi aya ni tafsiru afa wala kad hammat bihi musu ye jenonya hamina nai wala aya hamini na yusuf wa hamma biha wa waliyan yusaidna yusuf ajo Allah la arabna ina klasin diman duma laula intizamu bi wujud o plasipina soras ikana ni takdimu wa maza wa ta'khir takdimu wa ta'khir ka jira ya ko yusu yara de ma hanifa ma mun ga arab kan yara do ba jira yusu yara lam ya endugo nama kan kunye ni mine ngumbe la saqaftu laula hadha al-jidar la saqaftu nini ko won gudana ko min am dem sega la saqaftu bi sega fo lam tasbut wala saqaftu laula hadha al-jidar ngumbe na ko nini ko won gunte ibena lam tasbut mabyo lam shi ala kan da sawa hakaza الواو هو اللي ترتيبه فقط واو بيبقى حرف عطف من ابن اشار على بابه فهمنا ولقد همت به لولا ان راى برهان ربه لهم بها na karanto ala tartibu wabi do ala ngani ba sharu ke baba sai afamuna ala kambe sababu abo tugola wani na tafsiru sahihi wani tamam biyo ko ni akhtawu nun chama ne jana dina gafo kono qissat daud nabillahi dauda ya ka qissa ma fotewa ko nabillahi dauda kai mo do blaka ta kala kenena ko jume muso bi kono to anu kono to babulu ko aka kala do bi ka nye bora muso fe ka ye o blaka ka kala nyamai wala sa o kasa o tarasa kala kenaka akla ko muso ka nama ko kisa to oraya abanga tafsir gafo ko ana chorba ko ma kisa ulakari uruga kile kemana diniya la karanta shigare ine dem se israeli yaudo
abin nabi nyuman galon tigaya afolo bola jime al-kitman nabi nyuman wal al-kafon nabi nyuman jambanke المستحيل في حق الرسل أربعة الكذب والخيانة والكتمان والبلادة أتبع نبي يوم كي جانفان كفيو النبي لا يسوع عليك تقول داود كم هو جانفان أو جانفان ما كدوره كما أو كرام مسودي كما سيدنا علي كنا لي ما هو ما كتو كتساتو قرايا لا كره علي سيدنا علي كلا بي من كبوين كنكيلا الله وعليكم السلام Ko kala be se dita ka. Na sira yoro fali yoro bada ma kon fase ayoro ela mamna nimbe la lube de bina dora ni na bina dora ko sabe aba ube mi le tam de bina dora se banda ba ko na ta abi o ba ke muso de kwa ulu ve ulu eta ulu de kafa daiman arabkan wala hal ataka nabaul khasami ma erado yake musodi ala imamu mankutu ala yu mankutu qur'ana ko hal ataka nabaul khasami istasawwaru al-mihrab akon nabi ala bita ko kera yara kele donga kibaran nani makuma mina yudo misiri kono ka ko bota ka do misiri kono kamara ko de ko ka tafsiru ko ga anya fanya ya ho adama mena anya istasawwaru al-mihrab wa mihrab ko misiri ko bota kata do wati asoro ko tin nabillahi dauda ka kiti diga wati de kumala anaka re ko wati ulu tara re ko wati una nafo ko onye kele nyon vladi ni vle ne kele nyalo ni si bi konoto ade saka muso bi konoto de babo la hotiskun watiskuna naja wali naja ne re saka muso kele ne bine bolo ne tafe me melaka ulezo kala kilniha nana fo kuna dama kaba mara nye saka muso dama ya faraka saka muso to ka kera keme fa azani fil kitabi adagira ni kai masagana saka sora bulu bile Nabi Dauda ko laqad salamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi kai tonye ni ka saka muso ni kele ndele ka faraka aya ko Qur'ana kin fo tugo na ba ala zohiri ya ba zohiri yere de ka yele me tugo tala kin saka muso yele me ko ka muso ala ba ka nabi Dauda de kala kiti ke tugo ni kiti ma fula na ni ma mun de fora nyon ko dina ko fika fula de kan ni ma ko ay na saka muso kele mo sika farata kan doro se Dauda ko laqad salama kai to alimatu fillah ala ka sura nabi Dauda jalaki fakharra raki'an wa anaba aka sura ga be ka sujudu be ala ka se kata alama ka don ga fo kitila mamman kan ga kititi ga mo fula ni nyonte fika fula be la ani be abo jogo de lawo ni ma na ko karsa ni ga karsa ta ka be so amako atike zende aba sege isa ja akum fasikun bi nabai fatabayyin me ulu ya yele me ka koro yele me ka sara yele me ko ke muso yi ko nabila da atafsiru bi ga zo iru yere da muso ko kuma foite o tisa kele yere mo israeli ya ude odla ni fa mama ni kara mufassiru ni kitabu do fasila sabi kata ni kata kala ele kitabu kala ko ka kala tanya ko muduru yaranya na muduru ya ini muduru atau muduru tabora murkan kana al-israiliyat wal mawdu'at fi kutub at-tafasir kitabu taqaf fi Quran al-israiliyat wal mawdu'at fi kutub at-tafasir israiliyat munbe ani mawdu'atu munbe ngalo munbe na tigara kaddo anga dine tafsiru kono afo be min be du ko ga o kitabu ne ka be sama ka bala ka tafsiru to ka se édition ka kitabu amne bolo so kono abin muduru bolo hakaza ala kan be sababu ni mo fule ni tari bon tafsiru kan tene mi yere ala kan be sababu hakaza كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ya sawala ko kazalika ko nyama linasrifa anhu su'a ma fu linasrifu anhu kwa ko dugu ni ka wa ala ma fa ma ni ka ko dugu
n'a sɔrɔ Yusufu de tun b'a fɛ ka taa kojugu kɛ Ala b'a fɔ linasrifahu an-su' n b'a ɲɔni ka bɔ kojugu Ala b'a fɔ kojugu de tun b'a fɛ ka se Yusufu ma ko linasrifa anhu as-su' an kojugu ɲɔni ka bɔ a ma wal fahsha ani jɛnɛya innahu min ibadina al-mukhlasin ko Yusufu y'an ka jɔn ye al-mukhlasin Ala ye maa minnu khalasiya k'u kɔnɔna jɛya se ka kojugu kɛ quoi Ala ye ma kuta ko cogo di inna akhlasnahum bi khalisatin zikran ta lahara jodon kare-kare ni Yusufu lana ko semana wastabaka al-baba wa inam kumadalasa wa qaddat qamisahu min dubrin gubulla istabaka di kan yon ko mama ka sedal mana Yusufu bolla ino Yusufu sirana Yusufu bolla so ya sa mamno kele mais tafsiru charo ajira ka ko zule khayre ko jodo ko ba bolo sogone kali Yusuf to sogono kai fili do ba bino biri joina pale ni malo ka ko dute o jo nyana fa Yusuf ya Allah ini jiru ko e malo ka ko ju ko nyana masa ala ni nyabil am yara la ni erina ko Yusuf bolla no nabi la Yusuf bolli mi ga bolla ka tu nabi la Yusuf ko mo nyon genga sedala ko de wastaba kalba nyon genga sedala وقدت قميصه من دبر Yusuf bolto Yusuf ka fini sama do Yusuf ka fini kan para la ko وألف يا سيدها لدى الباب bismillah ay daw to abida ya Yusuf bida ya la abga da ya la ba ko so go wala ni tara sin da bal bismillah يفعلون بالسداب إلى العلم ko ya ko mun ba ko da ya la ya ba absa ga nabi ma nabi ma ko ni da ku do nuru jora ya ni da ku fa ko ndo Tichaya da Allah kan insha Allah bismillah هكذا mu ji za ku ga kama ko ba Allah sai ka kama ko nabi la Yusuf ko na idan mi yala da ko dala Sigeleni mukhlisu maamin konanje maamin ba konanje aka kola mukhlasu ya Allah maamin ba apa menawa mukhlasu ala yare ni konanje ni laka anjaya ayo mukhlasu ma ba konanje aka bara iba mo Qur'an yoro innahu min ibadina al-mukhlasin ani ala maamin ba dan na Qur'an ayat inna akhlasnahum ni ala dinira afamuna wa mukhlis ya rabbi kon nan ja kalau rajulun madza amma rajulun mukhlas ya ala iman maka وألف يا سيدها لدى الباب juga patron ku medalasa قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا muso mene sinaga kuma bilite mo kaka sarai jume mami juma ni yara so mo goyi sinaga sinaka ni fambe kama kan ko mo sinaka na ko dudala ten إلا أن يسجن أو عذاب عليم odoro bola ana do ka sola do aw asabul ali wal malaja ba juma baro ko de kaga so mami anyi ni tibi ga patron ya muso ka muso de kan ko mo na jamana masala avec les ni ba قال هي راودتني عن نفسي muso ko ale de ni na yara kube وشهد شاهد من أهلها ko don den ko mi bo munan kono wallahi den kuma Ode ko sere ba do sere do muso yara so mo la ko muso yara so fan mo ko dem sen fide do ko mo na na kuma ako jogori كان قميصه قد من قبل uga la je na soro isu ka fini farla gefe فصدقت وهو من الكاذبين ko kera muso ita yake isu fara ga lo tigala ka وإن كان قميصه قد من دبر ako ga na soro isu ka fini farla ko fe وكذبت وهو من الصادقين ako muso ita isu ka sai isu fara ke ka فلما رأى قميصه قد من دبر mo na na isu ka fini farla ko fe قال إنه من كيدكن na to sai na gurin ke ni kunna ko ne aw muso ka dabari إن كيدكن عظيم alaka ala idan ben indan ka kala ka go yode muso ka dabari ai inna kayda kunna ala ko muso ka dabari ka bo ne abo ko le ka mai muso kiramo sallallahu alaihi wasallam ya muso kiraye muso do furu muso yin gundan ko kai ko sabai ya muso to na fara nyonga ko nan kon so na kira do nan ni ko nya tala ko ni muso ko ni mai ka ko ni mutugo ko jasaba jasaba ka dan to ere ni cho atsire de ani ni tsaka sna ya ga mo ko ye na fara nyonga
ka planti ke ko musoma sando be ko kadi kira ko jugu ko jumay ko diga ko no do susera na ka bi gari la do ba fa a'udhu billahi min Allahu akbar kuno kira ka toro fonti sima be nyana ma to ko ila ko baranya musoga ko no su musoga be kira ka be gara musola wati na musoga a'udhu billahi min ko me tananya na ala ka be toro ma kira ko da ka be stidi mas Allahu dia tananya ka bo kan ba mare e ka taso musoga ba ne ta Allah inna kaida kunna malaga kata bari kamu ne malah kambes sama bapa saya malah menjawab tadi kayak aja malah subhanahu dan haza ada gumi jual punya ni dah masih ini malah dong masih alhamdulillah Yusuf ari al-haza kalau tu mana sabu mukabla apa mukabla kisah mukabla ada satu kata tu Bagaimana Yusuf ari dan haza musona China na bosa masake masa Aziz Misra ministri na nafasa ako Yusuf ari dan haza Yusuf kana ni jadi saya kau dong kawan ni ma wastaghfir li dhanbi Zule ka istaghfir li dhanbi ka kaya ka delika di umuna innaka kunti min al-khati'in kana ma di dong do ya sa Yusuf ari dan haza apa kamu pelabel senyo Yusuf beri kijen kawan ni makanan ni jadi sama so ko kaca wastaghfir li dhanbi mu Zule ka kaya ka delika di umuna innaka kunti min al-khati'in ifilare apa bismillah wa qala niswatun fil madinah muso jaman na ko bugula sa imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi kuma saka yare fama yare muso turawidu fataha an nafsi ba ka kuna ni ina yare kun fe kafaha hubba kakana kashafa hubba oke kakana kabako kashafa hubba ka kanu da ya soso ashiga shagafa kanu mu soso wale afwa da ma misalnya mana kan shagafa ha hubban ka kanu da ya so so tora kan fofo ni nyanta kan ko mu bi sule ka sabte na aka ta do wala ba ni wala de ta do wala ba ko wala de ma wala de ko wala ba ma ko wala ba ko mun de ka a dunan ki ko ako sigi na mi ale ta to mun yara sorai inna lanaraha fi dhalalin mubin kau nyala fi filida filimina bangina no de kan dini maka funa ni kan dini ka muso fala kan ko di ko no falamma sami'at bi makrihinna amna ay muso nun ka dabari tigalen ne masake muso ni me arsalat ilayhinna ay muso ngara ma binani ayo de wele ko da so jawba de ma binani do ay muso faranonka bela jele invite ka ta ka salon ko وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِئًا aka sɔrɔ ka cogo yɔrɔ ni sigiyɔrɔ min k'i cogo a y'o labɛn kɔrɔ a ye fide labɛn ka d'u ma ka na ni dumuni min bɛ yen n'a bɛ tigɛ ni muru ye a b'a tigɛ k'a dun quoi وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا a ye muru da kelen bɛɛ lajɛlen ma ka dumuni bila tabali sanfɛ u bɛna tigɛ k'a dun وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ maa min ye dumuni kɛ daminɛ dɔrɔn a sinna ka nabi na Yusufu bɔ itazi sanfɛ ka den kana dɛ ko Yusufu ye ka bɔ muso ninnu cɛla dɛ Yusufu do wakati uti ya shakara jamaa ala asante kujala muso ye Yusufu bora muso ye Yusufu ye kara jogo di falamma ra'aynahu mamna ade muso ne nabi la Yusufu ye akbarnahu bala jere ko Allahu akbar وقطعنا أيديهن bolo ya tige وقلنا حاشا هناك فرق بين خطأ وقطع Ya tige. bolo tige ama ko mana kana yu bolo nyere nyara ko diga baba wala amun mi jega dugula jega do bambe ko wugi jega ya usira ko ko nyara ko na nyara ko e do mana wa soro la ko muga do e ci dina de la dina min ko ni akbar nahu ya o yusu de boya fa o ne ba lamso Allah ko ro to ko yusu de boya Allahu akbar kuma Allahu akbar ya rabo sai ta intere akbar nahu yusufu bonye afamuna wa ode la nyini yere fala mara ainahu mumna ni musulmi yusufu akbar nahu be akibaru kabagwara mano muka ana afamuna wa ne islamu ko mala ala bar mo sai la utere
akbar nahu ya boy abai kele bamana kan ko do aboyanu hakile mai do do min de ala no bina kin ko laban ko jogodi وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا نرى فلما رأينا حكمنا يوسف أكبرناه يوسف كبارو أمي كبارو فلتو كم كافيان بوينه وفناه كبارو ما دني فيك يوسف بوينه وقلنا هنا نفسا حاشا لله من بولي كوني على تقرأ على فاتي ما هذا بشرا كيف على بولي تيجي إن هذا إلا ملك كريم نيم ملك بايسوف جادا مديني يا سوري بولو تيجي أتمنى ye ay bandi do u bela jelen bolo siri bay bolo mo to kata na yeso ko imi tara so ga chebi ni na ka kara so ko ka le to bara la ma saga muso fe ko bara nya ani tega tega na pa ta nyere ko bismillah قال فذلكن الذي لمتنني فيه akora ina jala ke fami na yeso ko la wode ni ya ko tika ne ke baro dala kuma ya abse ka bawo ya dala dile ane jule ga do ko man tega tega sa no kanya kan ngaw yo buru nyira o kara be nyira ya wala qad rawatuhu an nafsi ko jana ne yusu ni nyira ko ye fastasam yusu ay nyira ne amaso wala in lam yafal ma amuruhu ko ko ndamala ne yusu ya mara ni na ma ke la yusjananna yusu ko na bido ka sola wala yakuna min as-saghirin wallahi yusu ba ke ma jasilun ma ni ndoy aka abu yusu bi tawale ka ma wal ma ka ko sola ay ne fo yusu ya ala de yusu ko to قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات masiba yɛrɛ fitna min bɛ dugu kɔnɔ Yusufu ko kuma na nin se ka ɲɛ cɛw nana kɛlɛya dugu kɔnɔ k'a ye olu musow bolo de mɔntɛnen don dugu muso ɲɛnama bɛɛ lajɛlen bolo tigɛra Yusufu filɛtɔ la n'o fɛrɛla Yusufu ma ko min de ye sisan an k'a dɔn ka so la walasa ko bɛ se ka nɔgɔya y'a ye taamasiyɛn bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min b'a jira k'a fɔ Yusufu jɛlen don y'a ye dɔrɔn ko ka Yusufu datugu ban y'a datugu ka taa se waati min ma ودخل معه السجن فتيان فنان فلا دونا كسولا كفارسينا يسوعا وما فلا يجوني من بيه نولو ببورو مسكا كبورو ديانا أني مسكا كبلوسيانا يولو فلا منا كودو كسولا فاسي مكما cɛdɔ ko min masakɛ fɔlɔ masakɛ fɔlɔ b'a fɔ ma ko sawa ni masakɛ bɛna dumuni kɛ dɔrɔn e de bɛna k'a dun fɔlɔ ni mɔsɔn b'a la den fa walima fɛn b'a o masakɛ ka sawa ko dɔ de sa o ko tuma ko fɛn fila don ni dulɔ ta bɛ buru tigi don ma yu minɛ ka olu fila minɛ ka don ka so la ka fara nabilahi Yusuf ya saba o tuma bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ sisan qala ahaduhuma o tuma kuma min Yusuf ni ninnu donna ka so la olu dɔ la kelen nana fɔ Yusuf ye sa inni arani asiru khamra a ko Yusuf nabilahi Yusuf ma ko ne sɔgɔra k'a ye ne bɛ ka dulɔ sɛnɛ wa qala al-akhar kelen nana fɔ sa inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ko ne sɛgɛra k'a ye ne bɛ ka takla kunkolo la ta'kulu at-tayru minhu a ko ne sɔgɔra k'o de ye kɔnɔw bɛ ka dumuni kɛ ka bɔ takla in na ne kunkolo sanfɛ nabbi'na bi ta'wili Yusuf an kibaruya nin kɔrɔ la sa inna naraka min al-muhsinin aw ɲɛ b'a la Yusuf ye ɲumankɛla ye قال لا يأتيكما طعام ترزقانه قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله والله فولا داو كباري أنا أبا بينا كيني دمنا بابا أبا بيدمني كيني isini sara dumi morolo moreda bina do maduni go kibara fa yana kan aisha walle ذلك مما علمني ربي قومي ne ma ila duniya dinela inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah zalikuma ni ba ko ro ba ummi ni tafsir de mo wose an ko sala ibn abu ko ma afla do kimi no ko yina zalikuma ummi ni abana bi ba ko ro dira zalikuma ummi ni mimma allamani rabbi lima ila duniya ni de
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله أقول لي manera ne tugram inni taraktu ملة قوم أقول لي مغو كتابولو توي ما ممكن من alala وهم وهم لبا بآخرتهم كافرون am kafira le doni alaka la rajoli akodi ulu katabolo toy Yusuf mai sawa aba fe ko abu ko wele da tawhid kata ala kele bancia ya sawa bismillah واتبعت ملة آبائي akon turan fauka sirako إبراهيم وإسحاق ويعقوب Ibrahim and Ishaq and Yaqubai ما كان لنا أن نشرك بالله ka amanka on baflan ko ya alala ذلك من فضل الله علينا foi de gelisila ni ala ka samandi ay anka وعلى الله walakin aksara ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ala ka samandi ay anka ni ma toka ولكن أكثر الناس لا يشكرون na maso chamambi ulita ala barakata يا صاحب السجن akoyane ke jogon fla ka sola أرباب المتفرقون خير ala munde mutafarriquna jom ala chama mum farabara lelo jo bela gelina tanado ni beta ibinin tana ni ibinin tana ni ibinin tana arbabun mutafarriquna ala mum farabara lelo abena tana abena sonjuro gomori ko dala khairun ore hera ka bo أم الله الواحد القهار ma ala kile tana kimine kana fla faraka alwahidul qahar ale ka bal masai ay kiran ta ga ko do dumuri ko dala dala ta ha ما تعبدون من دونه aw ti foi batu minte alay إلا أسماء سميتموها أنتم ona وآباؤكم kera to ko dale nyana mo ko to ko minda ka ba ku ni ga ku la do de ما أنزل الله بها من سلطان ala ma dalu bangire jiga ala إن الحكم إلا لله itu bela jere ala tay أمر أن لا تعبدوا إلا ala ya إياه mara kana foi batu bona kera alay ذلك الدين القيم ni dina gele ولكن أكثر الناس لا ala يعلمون ma so chama bi ulu to do de يا صاحب السجن ako ya ne de gon fla ka sola ما أحدكما aya ka sugo korola me aw sugo ramina ko do la kele ويسقي ربه خمرا obina boka sola obi sein kata sanga sokono masake ka sanga sokono ka sein kata ke masake sarve bai tugune amta masake ka blodam o do la kele na boka sola ta blod وأما الآخر na to auto la kele na kele aula فيصلب فتأكل الطير من رأسه obina genge kono obina dumini ka kumulo kono obina kumulu du fuka ta sa sa قضي الأمر الذي فيه تستفتون ko dia la amru ko ne la tigara ay ko ko ni ko ne minani ya bane de wa kara o tugola te una musega una na ko sege sege ka don ga ho ma min kera sababu ye kama sake faga otumana ode kunye buru glana ka otumana ka sora ka ale bo kasola ani ma ko masake ka buru ko tela ya dela gelen faga yo to faga otuma ale yere mi chefi ya le genge ka le blayeno kono nana ka kumulo zengene ka kumulo bengene ka kumulo ka dumini ka wuro bela gelen ka to ka ko zema La ilaha. ode o so bismillah وقال للذي ظن أنه ناج منهما Aisu ira dara la ka fo mimi na kisu fula dola kele na ya foi. اذكرني عند ربك Akoni bora do mi kasola ni sera patron fi. Ulu ba fo patron ni mawdo ko arba. Na akide anga klela amba fo maza si. Akoni sera patron fi uzkurni inda rabbika kan ko fo patron ya. فأنساه الشيطان ذكر ربه Ya sawa kunna bi mom. Apa ansa syaitan zikra ko kara setan ai chella gine isu ko fo ko pa. Alo ko bora kasola ka ta. Masake sarvi. Abid lodi masake ba domodo. Sawolon la ahakili matigina billahi yusufullah. فلبث في السجن بضع سنين doyo fo mun ka dogo ka sawo bora mina usu mun ka fo chen dro ko uskur ni inda rabbiga usu ka ka fo patoro ni ikan ko fo patoro yo ko de kama usu ni hakeke kasola do tafsiru cha do yo fo aha ngata وقال الملك to ma masake na na fosa إني أرى 7 بقرات سمان masake na na sugo kone sugo ra ga ye saba bakaratin simanin mishitulo le wolomla يأكلهن 7 عجاف misi pasale wolomla dika mishitulo le wolomla dum و7 سنبلات خضر sugo ka ba ko ide abadu sugo mi mo ala yo bai ka sugo bi san di saba san di na ni ba sugo na hadina ka kara sugo na sira mi kana sira fe obara ala ya akona sugo ra ga ye mishitulo le wolomla misi pasale wolomla dika mishitulo le wolomla dum e ka ba ko aha bismillah و7 سنبلات خضر ako nyo bara nyo tinza nyo sabe sun wolatin kodre ako nyo tinza bingena wolomla
وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. كنت سوون كان ساي مسكه سوغرا سوغينا جوجي جرا ايا لا كاري akala ka sogana tugini jugu jara akala ka sogana tugini masakaya suna masigara ka banya bado kafiri bi sogon na sogon bi ka yere abo tugodela sogon go sirlente ni islamé yala wala man islamé kafiri bi sogon kira ka bangini na go ahlul kitabu dum mun tumbe man do sogora ka asogon yere ya kera ina fa na tugon bo tugodela islamé bi sogon tugon mina kai kafiri para bi sogon bo ala ne yo bismillah betul. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Misi pasale ni ko wulu mine misi plole de misi pasale na kera kelere inga pasale inga plole wulu la ko ko a misi fana tinyon du misi du sogodu o na la ino ti san wolom la bingene ma ti san jala wolom la normal ma bingene de faka ka boni jara me ti san jala wolom la ka ti san bingene ma wolom la ada ka so ahala min so ko nyara mina amma ta fa وقال الذي نجا منهما وتبعين فترة مين كسيرا منكم بكسولا نابورا وقال الذي نجا منهما مين كسيرا أفلالا كسولا دين فلاينا منكم يسوون نوفي وذكر بعد أمة وذكر حقيقين بعد أمة واتين كوفي كدا إله إلا الله سامولم لا Nibodo Yesu ya fonye ko nga ko fo masake abiyana su ko fonye tuko na karate no aya laje nabi da Yesu ka doni de bina boka sona e doni na fayo doni fo ti mi perde wallahi kutudi ana unabiyukum bitawilihi farsilu akone ba ki barani so ko gore ay neki Yusuf ayuha siddiqu ay fen bana jeren la kare masake nyana ka daludi masake ma bimba jira ka fo nabi da Yesu abu kodo ale bi se ka taka ha so ko koronya ni kana asera ka so bongola kurana ka telungo jako Yusuf ayuha siddiq ako Yusuf ke tigi atina fi sab'in baqarat kama yake ce tigi fata ya jira ka fa alim na boka sula ka taka masake ka sabi teri akera ko Yusuf wala sesa ala jero kana ana jira ka fa to telungo mina sa ko bi ni ka fumola o bekera ako Yusuf ayuha siddiq ako Yusuf ke tigi aftina fi sab'i baqaratin sinan anti bariya misi an sogara kaye musaka sogara kaye misi plole wolomla yaquluhunna sab'un ijab misi pasale wolomla bi kuludu wa sab'i sunbulatin khudrin ani noti zambingena ma wolomla wa ukhra yabisat ani wolomla wara yabisatin we jalai la'alli arju ila an-nas adola mina shinkata muhamma la'allahum ya'lamun wala so sega faro قال تزرعون 7 سنين دأبا جو سيدنا يوسف من سوغون غوكي اكابينا سنغا سانغولو بلا دوميني فما حصدتم نايمينكا فذروه في سنبله اكوتو اتيزان الا قليلا مما تاكلون ونكرا ابنا من دوبي الا قليلا مما تاكلون من دوبي كولا ابودو دوشي كبوا اتيزان ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد akona yo kenyo kofe sangolomla ni sangolomla akobna sangolomla abuna seneke da'ban sene dumine ne so ko ni min fawe na ye fo be min tiga aka na nyo bo tika ke bora ko na sangolomla fa aka nyo aka marade ka ke tinzai but my boss no kise chenkali ka temana takata bo sika chie ka kise wala ka so ka wa so fare ko hola do da aya ka kise ni mi dundoro ako bo sika bla don dimini akono bana ako kofe sangolom labina tuguni sabun sidar komo gelan wolom labina abina sangolom labina komo gelan na ya kullama qaddamtum lahunna ay fa be min blaw sangolom labina abina bele jere dunga illa qalilan mimma tuhsinun bana gara abina min taraka abla shi nyata suma bele jere ni ba
ثم يأتي من بعد ذلك عام وكفى ساندو بنا وكفى فيه يغاث أو الناس بنا كل ما جو سانكونو وفيه يعصرون يريدون من يفعل ما دوم يريدون جبسيا سانكادو وقال الملك مسكين أنا بوسا ائتوني به أين نيجي أجي ترى كتاي نفو زوجة أجي ممكن كسولا ترى كتاي نفو مسكين أنا مسكين كودين سوكو إمنا ماميندا ائتوني به أين نيجي نما فلما جاءه الرسول مملا جيرنا النبي لا يسوع مسا قال ارجع إلى ربك قام سيغابتا فباترون نتبو كسولا تنس فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن يقول يرد على رحم الله أخي يوسف لو كنت أنا لاجبت الداعية الله أفعل لك هنا على بالمك يوسف الله sabulum la kuna asora le kira de kun kasola masake ka fo kale kana kale kun de dogara nyi ne kale kun kile na takira yara ko yusu go aide ku ga tado ka tani ale te bo justice kale te bo ku ka ta masake nyi ka tumena ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ako musumunun be nu yu tega utige akata musunna ku bela jere faranyon ka ku nyi ka إن ربي بكيدهن عليم kale ba ma de doni masaye musunun ka dabarula قال ما كتبكن aywa masake musunnu faranyon ka ay ka tibara juma ay dadi إذ راوتن يوسف عن نفسه ama ma khatibukunna akakuno ay ka tibara juma kuma jume mauda me an fa yana ama ko dodi wala ma khatibukunna ay dadi ya sawa izrawatun yusuf annabi mauna na yi yusuf ni ya yara kun قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء ko ala ko fa ma yusuf ni ko de ma alimna de min su ama juma do yusuf la قالت امرأة العزيز masaka musona na basa الآن حصحص الحق ako sangori che bagana jani kele te ma tama bolo mon to no ne sega jala ki yusuf ko la ble أنا راودته عن نفسي bele yusuf ni ya yara kun fe وإنه لمن الصادقين wallahi yusuf yake tigiye yusuf ama tene ma ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ذلك ولا صار من شجع دو أني لم أكن بالغيب كل ما جاء فدو ولا كل ما تمنى سمعت وأن الله لا يهدي كيد الخائنين دبر كلا جاء فجوا دبر على توكاندا صلى الله عليه وسلم بركة رحيم تفاؤلا الله وما أبرئ نفسي سيدنا زوجة وما أبرئ نفسي أقول سكان يركون باري شو أقول سكان يرجع إن النفس لأمارة بالسوء يا سواء النفوس إن النفس نيبني أنت النفوس أقسام دي ما سننا نما دمنا ما يكلنا وما أبرئ نفسي أرسل كبا وتمنا دنيا من نية كالت من سيدنا يسوع أقول ما أبرئ نفسي ليس كان يجاد إن النفس لأمارة بالسوء ala ni do be uru ya maren kan jumani ni ma mi bo ni mun ai kan ka sanet de إلا من رحم ربي mana la ni ma hina na ma mina إن ربي غفور رحيم ala ko ne ya ba masai ala ko ne ya masai ala kana dumu ya ba ala kana hina na sallallahu alaihi wasallam